ndagusoje cyane kandi mwaye ikaze ukunda gukurikirana ibiganiro byacu TV. Nawe niba utarakora subscribe bikora kandi ubundi ujye ubona ibiganiro ndetse n'inkuru zigezweho ukurikirane isi aho igeze ndetse udacikanwe n'amakuru yose agezweho. Kora subscribe aka kanya ugere n'abandi bose bakora subscribe. Reka mbasuhuze nizere ko mumeze neza, ibintu byose biri kwihuta ariko kandi uko biri kose kugira ngo bitagusigana hoze mbikubwira igisubizo n'umuvuduko TV ishaka kujya kuri YouTube of course, hanyuma ukagenda ugashaka umuvuduko TV on YouTube, hanyuma ugakora subscribe kugira amakuru yose ajya kugeraho. Twebwe rero tubaba mbere ku makuru cyangwa se tukanayasesengura. Hanyuma turagaruka muri Rusizi. Ko akarere ka Rusizi kakiri mu kato ariko hari n'imirenge n'imwe irifite guma mu rugo. Inkuru tubazaniye aka kanya rero hagenda hariya ku muvuduko TV, ukore subscribe kugira ngo bijye bikugeraho, ntibibagirwe no gukanda kuri ya nzogera kugira ngo uko inkuru zose zirenga zijye zihita zikugeraho cyane. Rusizi rero inkuru ihavugwa nuko polisi yafashe abantu 14 binjije magendu bazikuye muri Congo. Rusizi bitereka nsuza abantu bari hariya i Rusizi n'abantu bari Congo, i Bukavu, Goma ndetse n'ahandi. Mu gicuku cyo kuri uyu wa gatanu ku bufatanye bw'inzego zibanze n'iz'umutekano, polisi y'u Rwanda yateye muri yombi abantu 14 bakomoka mu karere ka Rusizi bari bavanye magendu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu buryo butemewe n'amategeko. Ariko aba baturage bagiye bagerageza nibura bakareba ibi byemewe n'amategeko kugira ngo yenda badashyira ubuzima bwabo mu kaga, kuko mu minsi yashize ndumva ari Rubavu naho higeze kuraswa abantu 2 nabo bari batwaye magendu. Hanyuma abafashwe ni abagore 13 n'umugabo umwe, bakaba bafatanywe Salsa, udukombe turenga 700 na litiro zirenga 25 z'amamesa. Urabona ko abantu bari biganjemo abagore, urumva ni abantu 14, hanyuma hakabamo abagore 13 ndetse n'umugabo umwe. Twagiye tunareba hari amafoto na video zagiye zitambuka kenshi ku mbuga nkoranyambaga bigaragaza ko abagore agakora ukuntu nk'umwana, hari nabo bafatanaga urumogi, agakora ukuntu nk'umwana neza ukagira ngo ahetse umwana, agafata n'umutaka yewe, ariko kugira ngo atware magendu ntabwo rero biba ari byo cyane. Hanyuma ngo ibi bibaye mu gihe inzego zinyuranye muri aka karere ka Rusizi zivuga ko zangayikishijwe n'abambuka imipaka ku buryo butemewe, bakaba aribo bakomeje kuba nyirabayazana b'ubwandu bushya bwa COVID-19. Iyi COVID-19 twagiye twumva cyane ko mu karere ka Rusizi ariho hagiye hagaragara abarwayi benshi cyane, tunabihanganisha ko baracyari mu kato ndetse na guma mu rugo hamwe na hamwe hari irarimbanyije. Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu Minaloc yatangaje ko imirenge 5 mu karere ka Rusizi yashyizwe muri gahunda ya guma mu rugo igamije kwirinda ikwirakwiza no kwandura icyorezo cya coronavirus. Hanyuma yayigumishijwemo ibindi byumweru 2. Hanyuma Minaloc binyujije ku rukuta rwayo rwa Twitter narwo dukesha iyi nkuru, itiguma mu rugo mu mirenge ya Kamembe, Mururu, Gihundwe, Nyakarenzo na Nkombo irakomeje mu gihe cy'ibyumweru nibura 2. Turasaba abaturage gukomeza kubahiriza ingamba zose zo kwirinda icyorezo cya coronavirus. Abayobozi barasabwa gushyira imbaraga mu kubikurikirana. Rero reka dusuze abantu bari mu karere ka Rusizi mu mirenge ya Kamembe, Mururu, Gihundwe, Nyakarenzo, Nkombo ndetse n'ahandi. Leta y'u Rwanda irasaba abanyarwanda by'umwihariko kwirinda gukora ingendo nyine kwirinda gukora ingendo zitari ngombwa mu bihugu birimo icyorezo, ariyo mpamvu itarafungura imipaka. Ku itariki 9 Kamena nibwo imirenge ya Kamembe, Nyakarenzo, Mururu n'igice cya Gihundwe igize umujyi wa Kamembe mu karere ka Rusizi yashyizwe muri gahunda ya guma mu rugo nanone mu gihe cy'ibyumweru bigera kuri 2 mu kwirinda ikwirakwira rya coronavirus. Tariki 12 Kamena umurenge wa Nkombo nawo wongeye
yongerewe mu yo abaturage bagomba kuguma mu rugo. Ibi byemezo byafashwe nyuma y'uko akarere ka Rusizi cyane cyane iyi mirenge yagaragayemo abanduye coronavirus benshi kubera abantu bakorera ingendo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imibare ya Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko akarere kamaze nibura kugira abantu bagera mu 120. Ni Umuvuduko TV, byose birihuta ariko kandi kugira ngo bitagucika. Umuvuduko TV ni igisubizo kugira ngo ujye ujyana n'amakuru. Twabwiraga inkuru y'abantu bo mu karere ka Rusizi barimo abagore 13 ndetse n'umugabo umwe bafatanywe magendu zirimo Salsa ndetse n'amamesa. Mu ntangiriro za Gicurasi, Rusizi yari mu turere 17 tw'u Rwanda tutari twakagezemo coronavirus, cyo kimwe na Nyamasheke, Rubavu, Gakenke, Burera, Nyagatare, Gatsibo, Nyabihu, Ngororero, Rutsiro, Gisagara, Nyanza, Ruhango, Nyaruguru, Rwamagana, Kayonza na Nyamagabe. Twizere ko rero gukomeza kwirinda birusha kwivuza. Reka rero twe tubashimire ko mwagiye mubana natwe mukora subscribe ku Muvuduko TV. Amakuru yo ni menshi, ibintu byose birihuta, ariko kugira ngo bitagusiga, Umuvuduko TV ushobora kubikugiramo uruhare ugenda ukanda subscribe ku Muvuduko TV. Hano ni kuri YouTube of course, kugira ngo tujye tubana mu nkuru zitandukanye ahantu uri hose hatandukanye, waba uri Gatsibo, hariya za Nyagihanga, Rwimbogo n'ahandi hatandukanye. Abantu bari mu karere ka Gicumbi, hariya bari Nyankenke, abantu bari ariya Gatuna ndetse n'ahandi hatandukanye. Reka tubasuhuza abantu bari mu majyepfo y'u Rwanda, reka tuvuge nk'abantu bari muri Muhanga, ahantu hatandukanye. Reka rero twizere ko mukomeje kugubwa neza, mugira ubuzima buzira COVID-19. Ciao.